Slovo o perším medzinárodným oceňovanju medov zo Srbiji i regionu, na ktorým bolo rekordné číslo prikladníkov, 52, zo čoho len 3 diskvalifikovani, a všetky drugi mali veći jak 18 bodi za maksimalnih 25, co znači, že každý dostal dajaku nagradu. Već neko vreme stalno tvrdimo da je srpski med. Mi už dlhši čas tvrdíme, že serbski med je jeden z najljepších, a toto treba i dokazati. Prave toto ocena specifična po tim, že tu okrem chemijnih vypitovani i organoleptični prikmeti na naukovoj bazi, a nje na bazi somelijerstva. U kategoriji bagrenovого medu za 25 bodami nagradzeni Aleksandar Stevanović za sparačinu, najljepši slunečnikov med i tiž 25 bodi ma Peter Olah s Temerinu, a u kategoriji mišanovog medu apsolutni šampion za 24 bodami mlada pčelarka Irena Gareska z Makedoniji. Pčolarstvo u mojej familiji tradicija. Už 60 rokita som pred 4 rokami rišela nadbudovať še na totu tradiciju. To mi perša nahrada i bude mi ohromný stimulans u daljšej roboti. Zaključok na manifestaciji, že máme baš kvalitetni fajti medoh i že nam to velika šansa za vývoz.